Tuatahi rā ki te rohe pōti o te tai hauauru. Kei te tōtara wāhi rua ngā whakaaro o te hunga pōti Māori I whanganui tai noa atu ki Tokoroa. Ko tēhea te tino o rōpū tō rangapū hei pōtitanga mā rātou a te 20 o tēnei marama. I haere a te karere ki te ui haere I ngā hapori o reira, anei ngā hua o tā mātou rangahau. Kei te wānanga tonu ngā kai pōti o te tai hauauru. Te Māori Party me te Labour. E rua noiho ngā whiringa matua kai mua I te aroaro. Labour, really, and Māori Party. Kei te tiaki a Tariana takutaha Māori, kei te tiaki a Reipa takutaha Kōtimana. Kei te noho taiapa tonu ētahi ko te hea te rōpū ka whiwhi I tō rātou pōti. Always been tūturu Māori Party since the Māori Party started. Always stick to the Labour Party. Well, my parents brought up with the Labour Party, so I'll stick to them. Engari kei te tū hitarari ētahi atu mō tō rātou tino rōpū. I think my vote would be for the Māori Party this year. Ko te rōpū mana o Tokoro. To be honest, I'm still to decide yet. Still listening to see where I'm going to tick the box. Me puku mahi te Pāti Māori kia hiki I tana pōti ārōpū, engari he iti noa te whawhai, ko wai te tino kai tono mo te tūru o te tai hauauru. Tariana Tūria. Tariana Tūria. Tariana Tūria, of course. I'll probably vote for Tariana. Taku nei hia ki te iaia I roto I te whare miere anō. Yeah, I don't want to really say it out loud. Ara anō atu te kōrero a tō mātou mātanga tō rangapū. What it might suggest for the other candidates is they A, need to move across the electorate a little bit more, and B, if they're thinking about the next election, they still have to up that profile. Ko Soraya Peke Mason te kaitono mō Reipa, kei te hiahia tōna pāti kia hiki te tau pēnihana mo te hunga kau mātua. Engari me tere kē a Reipa ki te whakaatu I taua kaupapa. They'll be struggling with it at the moment, but they'll pension, They're usually gone up. And look after us, the working people. Ko pererika temu te kaitono mō mana. He rōpū whaiaro e te reanga taiohi. He nui ngātake hei tirohia mā rātou ki te rohe o te tai hauauru. Probably trying to keep them out of crime and stuff and having the facilities there for them. Yeah, having a good look at the prison system for our rangatahi. Ko te hunga rangatahi e kaha e nuana I ngā tiriti, e kaha whai atu I ngā gangs. O tira kau e whakaaro kai roto kē tēnei te pēke mo Tariana Tūria. Kei te wehi I tōna tūranga I mua I te kōwhiringa pōti a te taurua mano te kau māwhā. Thinking about who's going to kind of rise up and take that place is important. Me nā rānei ka noho tērā hei take whakarereke I te hunga kai pōti. I don't want to say that out loud either. Mā te rā pōti anake e puta taua kōrero. Jasmine Pearson, Te Karere.